Hello guys, ka channel Mesalot Skincare ka lo lom le veka chu mesa chak chuak ka ni ya. Tun chunga chuan in skincare ti pa in eng emo karon soidona. Indian skincare lam da chain Korean lam kan hoilo kang tun chum chu. Khoina top thlem len sak don ni ya. Ole tun chum video hian in skincare ka ton ti pa dona chuan enge Korean skincare lampang a cha ka ti te ho te ka man lai te le kala ron ti lan tam vak lo te po karon mang dona karon review pa nga a zong zong chong karon mang chuan lo nga ma se hey alar de hlek ho te ti la kema in shia tu rang de hlek te kha karon mang don ni karon tun chuma chuan karon mang dona ti chuanin thil pakhat ka ti chan main mak ka ti de shin chu to video ma sa foxtail offer kha lo om renga chuanin etia ka soyang makati te usumo ka video ma sa khanin rai tan skincare man lo tur a big in active ingredients ka soita te ro chon vitamin C zana man thelo chungchang kan soibok ta comment section a chuan vitamin C rai tan man thelo mo kan soi chiang ve ka soi chiang ve viau khan ka hria khang te rai tan chon chung man thelo vitamin C chu zana man the a to pa zon lo ka chu vitamin C rai tan man thelo mo ek tin ngai khak chin le ka ti a mak ke ka soi kha video ka soi a topic te han ka ron soi fi a viawa eng ma kha ngai thak chian lo chuan hriat pol tu rom lo ni a mak ka til tu ka mo kha chu ka reply tho chon ka hria mak takani a mak ka til tu ti chuanin ole tun chuma chuanin skincare ka ron ti dona ka skincare products ron man tur ho hi in la hriat ngai lo te in hriat to te ni hlom dona chuanin klema aman han to de hlek han u shat te poni dona chen hi chu wang chuan awan to min lo ti ma in hei chu Korean skincare lover tan tia ka ron ti wang hian Indian skincare kha achia ti na po kha ni ta chuang lo tia Korean skincare ka ron mana wang hian Korean skincare ri a thaber ti na po ni chuang lo wa ngei zo ngai nang lo wa du zo ngai nang lo wa chen in India kan nge ya India skincare Indian skincare kan nge em chen Korean kan nge em Indian skincare kan mang pe lawa chen in Korean skincare chu kan mang duwa chen in Korean an nge le mi lawa India chu nge le ta khatiang te ni wang khan skincare channel ani angin karon India ti chang omanga Korean ti chang omanga khatiang kha karon ti kwal chin dona Indian skincare foxtail no du ema ma se foxtail lo ka soi wang khan milo en lo pha chuang lo la lo she ve shim la product ka man te po hi Korean te po Korean skincare ka man te po mo lo she ve shim la man du thu thun khain nei ve the chu kan soi lang ma sa do ti chuanin ka chan tak main Korean skincare lover group hi siam chain ka hria karil ro tak chuan karil ro om ma sa tak chu foxtail nge ilo group hi siam ka du ni chu foxtail nge ilo group hi siamila om turin om chewin ka renga mang thelo nge ilo mang thelo huwa enge mil thlot lawang kha du lo ni lawin mo khatiang kha siamila chain ka hria ma se khatianga amimal brand bi khan thlur bin kha fuin ka hrelo chuwang chuan Korean skincare lover group ka siam thal chu ta chuanin foxtail mang thelo te pokha in lo lu chur don ne lo join chur ranga Indian skincare ngai na kha chu a begin ka skincare group siam sa skincare family 1 2 3 hi chuanin India lam hi kan la ngai na tlang puin ka hria tuna om member hi chuanin chu wang chuan ala om sa te pokha in ron join the thonga Korean chu tin foxtail in ngai lo te kha in ron soi ve bok don nia in ngai lo foxtail product in ngai lo tin ron soi ve bok anga chuan Korean skincare indu te chain ti te le review tura min duang chi te pokha te khana ron request vek the don group kal tlang khan chu in lo join chu don nia noi khan link kalo da lenga tin ka products ron man tur ho hi kha hey ka video sir akil te a khanin mo ading lama om min ka hria bag te card bag te ang deuh kha om khamo khata khan in lo met ke onga khami bag te khain lo met ke onga chon ka products ron man ho te
i online na ho chu ka ron da ve kanga chuan i anoi khanin i cha tlom na ka nei ho chu ka ron soizel bukanga i achana online na chana ka ron da tel thawanga khata kha chuanin discount ko ta man thei khelo mai thea discount code man thei chaw na te khaw ma chu te po chu ka man pain ka ron soizel anga luk te in lo en don he ori chuanin ka mai ka la phi lawa ka la double cleanse lo tinani chu sulwa su cleansing oil ka mang dona tunai chu an cleansing oil le an gender cleansing foam mi ka mang na sa dun to pehem te pan hi divine beauty min lo gift ania naika le tira po a full size soma a cleansing oil hi sang thu mania a cleansing foam mi sang ni sanga nia ma se to win ti main ma se 200 ml ve ni thunga an lo ve thunga man ta man langai lo su an dai zai ro tu ka he pe chu phuan chadu se mi lo she thia mula he pe chu phuan chadu se he one pump hi tok tu ka ni chumo pump pakhat voi khat pump hi tok tu ka he po hi voi ni ve la tok ve mai dai akai rol moi tok vel fewa mai a balan he boka chuan i ka du na chan chumo tilai he in mungai lawa tin han tilang tur pon a lang tham chuang lo ni chu video ate po hian i he mi kam han ma deu khan a vele china he rol rem lo thap i I think ka soyang bol ti dona bol ni phasilo purging eng ma ni silo ma se khatianga vun tilai khabe bol ron thapang chi do kha ka nei zo china tu ni kum top lama chang khan December January in ka chuan i January thati lama khan kum thar nu de lo ka khan he ka honga divine beauty na ka birthday pola miron gift khania andor and discount code kania hi abur te nia I abur te hi an nei ani ka ringa miron gift dana hian leitur pon nei ka ringa mesa ti khain lo in lo zu suinga apply po ngai lo IG in lo bian ni chuan mesa code ka apply du in lo tianga an lo apply sak mai chunga an dollar in kala ni chuan mesa code mangin acha mesa code mang khanin mesa discount code kan mang du in tianga in leitlom 5% discount kha lo pelon cheu ni ti chuanin ma se an product discount sa ni lowin MRP a lenga ya khan ti chuanin he ka mang dona tha ka ti ro tu ka a full size lo lo du chuanin anhoya bag te khalo click kula ta khana om don ani ti chuanin cleansing oil ka manga a tha ka til tu ka chu i kan soi chun zo mai ka mai eng lo po chu ka soi le ta chong lo ka mai bol neu ka ti bol neu ti mela he ka khabe kol I rol rem lo a thap ka ti ang kho khamo ati mam ati re dei maya chu ka du na mania a thau ka tin ani ingredients hi chu tiang han sial a pani hi hian cleansing oil ya cleansing foam hi mo a pani ni hian avan chat tak chu mi chu om mai bol ta na cha chu tiang kha tiang han ti tur kha om chuang lo chu tiang han star ingredients kha om lo wa ma se an thok cha ni thunga na I cleansing oil te hi phi fine warm pa a lightweight lo to ka mai bol mom boxy cleansing oil cleansing balm mang jok lo te ka ti fo chin ho kha ho po khan in mang theyang a lightweight lo to ka mo chuan ke emulsify nga ka noi var don noi var ke emulsify nga chuan ka mai ka phinga cleansing foam hi kan mang liang hey ti fine nuam tu ka mo chuan mai bal mai makeup te sunscreen te mai bal te kha ala fai ati fai ne ni chu ma se vun an ti ro chong lawa chu ka du la nia bokana chuan an manin chave hrim shima an face wash chu lo po hi zanin chu karon mang nual don karon tilang sel bokanga ka man ho ka phi fai nga chuan face wash kan mang chon som liang voi khat na chu ole mai voi khat na chu ka phi zo phota chuanin cleansing foam ka mang lenga a bul hi nang tu ka lak so zi a rong hi en ma sak lo phe chuan mo ti chuanin cleansing foam ka mang cleansing foam hi man an nuam tu ka I one pump hi atong tu ka chuanin ka audience hi tlang puin ka subscriber te po hi ning ka share atlang puin Indian skincare hi ka review na sa ta wang hian Indian skincare lover si in tam ka ringa chu ka request du cheu chu in chan te Korean skincare ngai na tak tak ho kha
ka video hi milo share sak ula ti kha kan ngen ve du che uni me sa chu foxtail re la soya foxtail ti la le dot en ki ten lo ti palta khan Korean skincare bo kan review ve chin thoni ka review ve chin thoni ti khan share ta nga ya milo subscribe kha ngai nge boka lo subscribe ngal ro o inti pa bok don ya share pa khan kalo mo tang kha ka soi kha mo pam khat khana dai zai lu tuka cleansing oil po kha chu pumps ba ka ngai lo an dai zai lu tuka hemi te pan hi combination hi ka du lu tuka Korean skincare lovers chuanin suwa su hi chu luxury brand an ni ve a an serum te an ange an moisturizer ten sunscreen chu tol tuk an cleansing foam le cleansing oil hi atom pol ni kadinga sani zanga 200 ml phe chu ato ka ti alo Korean products atan phe chon chu Korean products a price kan chela for da sanga zanga te ni tlang puita 200 ml sani zanga hi to ka ti mi alo a full size po hi mo for all skin types ka ti chon an cleansing oil po hi ato chuang lo 200 ml cleansing oil khamo sang thum chuan an seram te phe chu sang le ti vel le nia kha chu ke pon kamang don lo ka le don lo ta ma se leinon tur ni taila an cleansing oil and cleansing foam chu ka leinon sat nam ti kha kan sei tu ni chuan ka mai ka phinga ka ron de lenga skincare adang kan chun som don ne ole ka mai ka double cleanse zota a lo te ka ha ka ro de upoka hi aro to mai ro king pot mal chuang te khawm lo mana nuam topa ka du topa zana chuan hemi te pani ka mang na sa ka mang kop sela zingla ma chuan foxtail hydrating cleanser ka mang thawa le face wash dang ka nei te po try nan khan ka mang zana chu hem te pani ka man so ma chu ka man deu cha ka renga chuanin sulwa su thawa ka mang le dona ka man ti ro changa ka ti ngal ti top teang cha ka ti nga lang ani chu kan han ti toi chuan mo thil thalam pa ani chuan thil chhe mai chuan na hi ani deuh thena ke ma chuan an ti ro chuan cha khani chu clarifying mask hi peel off mask ania active san lang sare mem kham lo ginseng an manga chuan alar pola chuan ginseng ma licorice root extract kom poka chuan chu tianga actives HB chen kha omlowa vitamin C derivatives somle bok ta ti chuanin hi vunatify cha dead skin cells support fai cha upot fai cha ti khan tianga peel off strong de wang khani chuang lo kan manga ka mang kha du tuka to se ka wi box ka wi ve china po hi ka ron dal thawanga ale na tur link mana nuam ut tukamo tian mi som ni changa mi som thum vel ka chianga chuan a ro huna mi som ni changa mi som thum an tila a ro huna khan peel off mai don ni mai hi a fai nga kwal mai ni time a fai nga kwal ti lema a eng a fai rang kha eng ngal kwal we ni mo peel off mask ka mang zen lawa tun haya collagen mask ron lara kha man na sat pol ania Medicube te Bidens te begin Medicube pa khanin enge peel off mask tak ang kha collagen chi kha anon sia matero kha po kha kamang na sel tuka tuna po kala nei tia wel chunia cha ka tia kha po khamo that thuwa chuan mana nuam ka ti boka tin vun kha ti glow nung nal thei to pani chu ve bokin te han ti la online a chuan a full price chu nai ka le tira ai nang de ranga sang ni sa kwa sunga hi a full size chu 120 ml ania man chung chu rei ve wang hi a mini hi divine beauty changa ka le ni ve thunga hi chu a ma de to ka lo le ni 35 ml ania hi po hi voi
ka voi thum man na anita ti hian da carson ve emo aro hun ka nga ka chuan aro no kan pi lo fang o ngaro pain kan review anga review tur ho hi he sulwa so an skin care kit travel size ang khanita he hi naika oma divine beauty miron gift tho boka ka ton da ve nga divine beauty khan ka code mesa khania atla dul tu ka hi ta hianin activating perfecting serum oma chu serum ginseng lamanin ka share anti aging lam pangan ni do tlang pu an serum po hi mo chuan sulwa su essential perfecting balancing water lotion tonic hair toner kan tiang si khania ma se tui ril lawa a ban chuang lawa henge han bun choena thik deu the ka ma hi mo ma se te ka han noi phera ka han vuna apply chuanin watery type pang thau khan a texture hi sia lutuk nakina ka lo tilangang chuan he emulsion ni vele thunga chuanin pakhat hi hi concentrated ginseng cream ni vele thunga ni a full size an vai chuan mo an to via wang sing chuang den yang ma se travel kit om hi chave shim shima man chung rei lutuk lo ma se kha karon soitel ve shim do ri chuanin tun na ya ka man na sat chu centella probiotica essence toner hi ka mang na sa topa a cha ka tia probiotics le sika oma o pro le pre kha anti ni chuanin probiotics te chu vun ti chak tu collagen te lo ti chak tu te tin vun khrisel na ta na chashim nutrition kan tiang si taksa ta nutrition kan tiang si vun ta nutrition kan tiang si khani ta an chashim shima vun ti nong tu vun ti nung tu vun ti chak tu vun ti khrisel tu khani he a seramani vele thunga ka mang kop ve a cha ka ti dun via wani ti chuanin ka ton mang don sei na po hian mo chuan chaga ti le chu centella branding capsule ampoule hi alar hi chu in sha fur tong an centella seram po ka du thowa zaina chung ka ton mang don lo thunga he po hi alara he capsule ang te hianin a brightening enge avitsi kha omani chumo acha ka tia chuan anua tranexamic acid le niacinamide 10% tranexamic acid 4% hi vunti enna chon cha ka tira utuka hi ka bur ni man na ni to bur khat kha me beauty in min pe ka mang zo chaka chon hei naika in ron gift le ni ka man ton hu nia naika khan in review duem karon thonang se min ron tia ka man ton hu le ka review to thoma ni se ka review non le do thowa boi ka ti lawa hei cha ka ti vuna ti eng mai bolan hu sports ate tin mai duk pon lo mang ro enge vitamin C te retinol te na man kop thei vek ani wang hian BHA ne chon man kop thei don lawa retinol vit C te na man kop thei vek ani wang hian khatianga man kop patang khana cha shim an mani hi brightening an ni shim boka an mani to po han cha ka ti tho ti tho a chuan ti chuanin anua vek retinol le niacinamide in kop serum hi renewing serum antia hi cream type texture de hine ma se serum thawania achunga moisturizer man thawangai moisturizer man le tho tu ne 0.3% so nia rimpo nei lo 0.3% so ni arima nei lo tilema a natural rim chuan beginner safe ani beginner ta na safe ania retinol le niacinamide ein kop khami combination kha oma hi a safe ra utuka irritation level kha sang lo ni chu mana nuam ka te mana cha ka mang zo chep to hi po hi man zo don lama thilang products review tur lo oma ikhan man zo chep to lama ka han da le ria chon man zo don expire ma in man zo nge ngai chi khani kan mang so chan le
yang ka khan a hlimom ve rewa skin care poi mo yang ka han mang mop pa han mang chom mop pa thana te kan han shiat nu dewa vuna a thoda de khan shiat chen nu cho ka han review a chuan kan review zo a dale wangwanga products dang chai angai wangin kan dale wangwanga chang chuan a man kop the cho ka han mang kop lop lop pa te khan i chang chuan man kop the che lo chuan retinol te phei chu lo man kop rem lu tu lo ta thil dang te nen le e man tur dang retinol dang review tu te lo om ve china wang khan kan mang lo le a chuan expire chep to hi po hi kumin March ni som hi expire do na ma se ka mang zo chep to thawa hi chu expire ma zo ka mang zo manang ti chuanin i Cosrx se chu ka du renga ka du renga sangbun edit sangbun ke ti mix soon bin essence hi hi adang dai khome Instagram na chong ka review to skin be akan discount code ka ne a anoi link ka ron da nga tin a view product khami a bag te products lan theina khan a hi chu ka ron da tel ve shim shim thawanga enge Cosrx nail essence i khami thak tu tur kha ani e anti achan chu snail tel lawa ma se snail tloka nang cha hydrating cha fermented ingredients ani wang hianin i hydrating cha box hi khatiang anti aging atan man thengal tur snail snail te mang lawa snail nang man ngai lawa products he kan snail ai o tu tur thak tu tur an tiang chi kha ni ta a chalu tuk thawa I tin exfoliator ang pon aman the tiang kan scrub a tam deuh hle kan me chaw kan scrub a mai ro lain mai ro wa I enge whitehead se po ha chaw ve thoni blackheads nga deuh te po chaw a chaw kam ge chong ka nga ka nei lem lo blackheads tak hi chu whiteheads ka nga zo ka whiteheads po chaw ve thaw chuanin I seram ang po khan ti khan man le mai theita I a cha ka ti rol rolin snail chu tluk lo de ma se in mang do in try cha ni chon lo try ru in chil chon he ke po ka mang nem to lu tu ka mang zo je to a cha ka ti tho a hydrating box here vuna ti num nung dal to pa chu chu ka du na ni I chuanin I moisturizer la ma ka kal chep to ma se he ka hak ro lo nga 345 le 147 ka ron soyang ka ngai dan dik tak chuan he po hi Dr. Rejuol kan soyang mit som ni to a tu na kan lo peel off chanang I peel off hi hey collagen mask te ang khan an nuam lawa a awesome lawa ma se a hal salu to chuang lo ni a bung do lo to ka mo tian kan langa lak fai thei lo om zo ti meng a fai kel thei lo me thea kan ka phi fai le ve kha thei tho ni emo toner la po shu te po mo I chu phi fai kel ka do vun hi a fai kol mai ni nuam lu tuk mai chu fai cha sin aba khi chu kan phi fai tuang hey mai hi a fai kak mai ni vuna ti eng ka soi thiam dan chuan mo ka mai ka phi fai zo nga skin care kan chan tak tak tuang ole mai ka phi zo le ta a vun ati eng ati fai cha ma se vun ro chi deuh tan chun alcohol oma I
chuan ati ro ve deuh mai thei chu tlem chuan tin ama hi hydrating khami master ka chu hydrating kha ani than pa lo boka chu wang chuan i kan share tur chu anex skin care la kha in tlem hydrate hun ti hydrate tu deuh kha kan mang mai don nia chuan centella probio sikal kha ka mang a chuanin china ka ron tilangang ka ti kha ka ron tilangang poimo tu sulwa so balancing toner kha i hey falpo fal thei me lo hi mo ma hi chu he ala fan thei deuh chu la nang deuh chu ya ma se he kutta han noi le che chuan mo eng lawang ani mai water toner kon tiang che khan a tui re le wek thawa a texture hi dang dai top changkang top glass top ang kha ka ti ke chuan texture na hi chu korea hi chu an la pon ni e korean skincare hi chu a texture hi chuanin khoi ram ma hian la phalo ni kan ti deuh thlaw teng tu na hian mo tun din hmuna po hian tuna hian cosrx ka du snail peptide hey kamang na sa hi foxtail vitsi brightening under eye cream kaman lo chuan kaman lo chuan tila kaman chok ti jok teng o kaman thak thleng thin hei hi kamang na sa top a chin te hi i alui kamanga ka thau ke ha i alo a product kha akai du to pamo i chuanin i so serum bokhi kamang le dona chu an first care activating serum kha 35 ml hi ka lo la nei hlawa hei hi sangkhat zaria chomnga ania o kala mang zo lo boka ti chi khop mai hei kamang le dok nga an texture hi lightweight lu to ka hei gel type deuh si hian ma se tan noi che hian a watery dai gel ani chu mo kuta han noi vel ti hian han apply che khan ti zogila a fia zokin ka hria ti chuan sungbun sungbun ka ti si sungbun le mixun hi ka hriat pol thin mixun zok mixun hei hi an bean essence kha ni ta bean chu fermented bean hei amai chu snail mucin te anga cosrx snail mucin te anga ban lang ve thliak thei tho kha ni ta Korean lang topa skincare hi man hi ka nei kha to top tuna ko video ron semi Indian skincare tel lo Korean skincare lang ka man na ani hial ka ring ke ma skincare ti dona ai kan review tum don te chuan alangan man zeu te kha omve china reels kan siam don te pon ase zanin hi alanga ka man hun re tak chung ka kalau man to lo ka man level khatna ni hialin ka ring ani chun anua tranexamic acid plus niacinamide ka mang lenga video hi rei deuh dona loading lo sam mai lo skincare for men po hi mi patan hi skincare hi poi mo lu tu ka ron soi ka du via o ma se ti ka tiang kala ti man lei thei lo ni ti chuan ka serum man chu ka du to ka nga rei lo te an se lun ka nga ka nga so moisturizer ka manga nga chu mi chung chuanin 345147 Dr. Althea kan soi lo kang hei hi atiu squeeze nana
tiang tube chu squeeze na khana thatto pani chuma i tia ka soyang a squeeze nei ka da ka mu zo lo ron tilan ka du te dan ma se product view product heta back te a khanin back te khan click kula ta hana lo lang vek thong Amazon na changa ka chania arin tlak ve Amazon na changa thil cha chuan authentic view ni ti chuanin 147345 hi an lar don viawa 147 barrier cream hi ka soi ma sang one chu patented ingredients and ta he ta hianin Pioneer LB Flora flower extract o kha oma chu enge he mitin mamo chiang sang deuh khani chu he vunina amamo chiang sa mitin mamo ai ma chu vunina mamo chiang sa ang deuh khani chu i ingredients part kha om nge ti na ni ta chuan 4 ina at ko to mi chu nutritional kha kan vun soita khan kan ta sa pon nutritional mamo kan vun pon nutritional mamo ka ti khamo khatiang chi kha ni ta chuan ceramides oma khat ni thumlinga ceramides chinga omani chu chuanin 7 a hi chuanin ceramides ka pali mole 4 ceramides chuanin 7 a hi chuanin 7 ani ne chan chu hyaluronic acid chi sari an mang tina ni chu hydrating lu tuk tur le barrier cream chalu tuk tura ka base seile karina ni ama se a lightweight tu ka i ka base pha lo ke ma chuanin ka 9 a lightweight a ai kalor mitha chuanin Cosrx comfort balancem ceramide cream khatiang nen khan compare khatuma ma se kan mangkha ka base phalo a barrier cream ai ma chun for oily skin moisturizer te ti se i atok vel viewing ka rin chu ti te waka ahan ate ka soyang i a barrier cream a thik lawa angai chui nom thawanga e ma chuanin ka base phalo barrier cream a barrier taka kha azuk barrier cream ani na taka kha azuk aron phor chuak zo lo ka tia cream a khanin mo ka soi thiam dan ber chuan aron phor chuak zo lo de ka tia chuanin 345 cream hi kan en vele thunga hi chu relief cream calming cream kan tiang chi khani ta vunti kam tu tur mo 3 ingredients for blemish care spots nei te tan niacinamide hibiscus te pon ti thawa subdarifa flower extract te chun resveratrol hi antioxidants vun pigment duk spots atana chaem mani ta chuanin 4 ingredients a hianin nourishing care vun ti hnum tur ti nung tur atang khan beta glucan te hydrolyzed hyaluronic acid te chuan evening primrose te flower extract te chuan khatiak extract kha chinhi kha oma e flower lampang khamo kan shebek don chuang lawa kha soi chiang lo mela chuan 5 ingredients a hianin a 3 4 5 a 5 na hianin soothing care calming ti soothing turin centella oma chuanin gardenia Florida fruit extract te chuan hot tunia cordata extract H cordata extract kan tiang chi te chuanin lavender flower extract kan manga chuan ceramide ombokani to bera I at extra hi ka ron tilang ve venga hei ero chu ka du relief cream ni barrier cream ain ka du zok ke ma chuanin ta hian barrier cream ka ti chuak dona tlai te hian ka mang tam don lo ve ve a chuan he tlai dewa hian relief cream ka da ve lenga ain tok veling ka sia chuan hei hi barrier cream kha ni a hey hyaluronic acid te hey hydrating ingredients ti sari te kham ta barrier cream ani bok ta ceramide chom nol bok ta ma se ke chu I a lightweight ka til to a lightweight ka ti wang khanin I mom lup bandeu chup khakadu kawa base he poni cholo ma se hydrating talk lo ka ti chuan hei hi relief cream ani ve thong relief cream chu ka du a calming ani na relief cream ani na hi aron pu chuak zo lu tu ka mo he a dai nga sang sang na point tu na kan hoya point na shia tu tu a dai nga sang sang tam point chu he cream pa ngai hoyang top khani ta ka sui fia tam thiam dan chu foxel hydrating moisturizer te khanin I ke chu a hydrating dan hi ain thlaw lo ka ti ain tuk tang de rin ka sia relief cream ero chu calming putan nuam to pa chu wang chuan ka mang don ti chuanin Dr. Reju all hei po hi lightweight si ma sei chu hydrating thathung ta I ka review to a Instagram lama chuan lightweight man nuam
vunina angai I vunti hydrate I soita khan dot soilo chun doctor althia 147 barrier cream hi chu ka base phalo lu tu ka barrier as a barrier cream barrier cream ani na nga khan ka base phalo to pani chu soi top mayang ase pu chenglo honest reviewer long kan ni ro chu wang so ka base phalo to ka as a hey barrier cream ani na khan a phalo ka tia ma se abikin dry skin lo de dry skin so ni indu khop ka ding lo oily de combination de chuan in indu khop thawang a lightweight chuan in doctor reju hi ka ron tilang ve shim don he skin be a oma cha thlom na kol kania Korean pharmaceutical brand sanita pharmacy brand pharmacy brand Korea pharmacy brand anita an lar boka product an nei cha he po hi coming tela chuanin hei chu a hydrating hlep mai ni mo ma te hi ka soi thiam dan chuanin hetia ron mom hlup te noya ni hlup hu hlup ang khani chuang lo ma se chung ri la hian azuk ti hnong dep dep ka soi thiam dan chu azuk ti hnong dep dep mai ni vun hi chu a tha ka ti na ni ta heta hi chuanin PDR 99% ho ma chun hydrolyzed collagen om boka chun hyaluronic acid le niacinamide te om bok ta chu a thatna ni ta chin a coming lu tuka soothing boka chuan sensitive tan po man nga mania ang skin type tan po man nga manita bol nei chi tan te acne prone skin oily te tan po khan man ngam veka chan chu cloca pores pores clock lo ta ni chu pores kha no pui lo ta hey doctor ke te pon an no pui chuang me lo ta chu tiang zong a chuan ma se hey te chu hey 20 grams so ni ta 20 ml so atena veng venga man chunga reine hemi zung chen hi mo tian voi khat ka shut chawa khami khak vut ka vuna ka maya dai vek ai ta mangai lo voi ni po ka shut lo voi khat ya shut chau kha a to gu to ka chu adai rei adai zai ovuna khanin ati nong chabok se chu ka duna ni ya cha ka ti viaw ni indu ve a in lo try ve cha khani chon lo try ru Korean skincare lovers ka chon in try nge chi po ka ti chan chu Korea #1 pharmacy brand an ni ve ta tiang la India kan sui India nga kan sui kan so medicated brand kan tiang chi khani ta ma se ani chu medicated brand mani se khita khan anom le tlat china ma se ani chu medicated brand mani se hey India is a medicated brand I chon hetia skincare brand pa ngai te hianin alo lan he de so ma chan chu formulations te an update pe ya a texture te an mang aron siam man no min aron siam thema customer mamo duang chi zong khan ron siam thema aron helrem thema kha an chung nung zong lani ta ma se he chu pharmacy brand a ro chon Korea hi chu Korean pharmacy brand hi chu Rejuol he te chu andang le dai khatian khan he India ne na compare chon ai nang lo le dai ta ni chu India skincare ti top ai chon pharmacy brand medicated brand ro chon Korean hi chu ke chon in ka thang jok medicated chawa India ai chon mo vele tlat thunga na hi chu a skincare zong ngor la chon India le Korea hi chu ke ma chuan in ka ngai da na chuan in India po ka nge ke chon Korea po ka ngai thoma se a affordable zo ka wang India ka mang na sa so ka poi ka tilawa enge ti ka suyang budget ne mila chu wanga India mang na sa po ka ni reng bok ta chu ti ro chu ni Korean products han le zo cha po ka ni tho Korean ti Korean products te khai Korea products he soi li ol tu ka chu wang chu ni khatiang kha chu lo ngai mo lo mai ro Korean na tin sin te ti vel khani soi ol dan chu ti chuanin ti zong kha tun chu ma chang ka video ron siam the ni se no chang kai pin lo hlok pin ka be se a tin khang ka ron soi tak te po kha cha tlom na link ka ne ang chun chu ka lo da se la kan hoi description a khan chuan production shim chu vai hian ka ron soi ho hi back te he ka video a noi silama back te a hian kha lo met se ula chuanin video sira khan a cha theina tur link le page link a lem nen a product lem nen a ron lang thla to rang kha khai lo click anga indu na ber khai lo da me do ne entina Flipkart te po aron lang china tiangai ma se Flipkart kha chu ka select ngai lo Flipkart te Amazon te ka select ngai lo chu wang chuanin a fake anga a lem lo thlenga ti kha a om lo tlang puyang om lo topang chu ka chuingam se lo ma se
Naika te Mintra te tira te an rin tlak ve tira le Naika big page rin tlak lu tu ta genuine products vek authentic vek an zuar ta khatami ni phega chuanin enge fake don lo chuwang chuanin kha in lo sheve shim don nia an azong a products nei na zong website kha karon da chuak lo karon tar lang lo rin tlak ke mana rin tlak le ngai chata ka cha kan cha ngam theina tura ka ngai ho chau karon da chuak ti kha milo share sa sham don nia video rate via me ku to phut tanga ka channel te milo subscribe ka video te milo like milo share sa zel tu ngai som non le chewa video le pe ka ke milo chau don nia